Dharamsala Pyoginti Lekha da Pumi Digzu Tuden Lekuni Sungde Gitone Zamling Saku Chini Nimu Sungzi da Tabdune Koti Shube Dharamsala Kuigi Pumi Nangu Roju Dembe Karse Dendu Teng Tangbo Siken Yola Gasushu Shela Dendu na la Shuken Mindo Tu Yoba Kon Nambe Susu Nang Nesebe Shela Denzo Demdu Chedun Mina Sumla Tawada Ju Kanda Yumek Chedu Tuship Gi Chedu Punayata Techela Ni Shela Yashu Di Demdu Nangre Demtun Chungwe Mindo Shela Sudan Di Pugin Tin Guje Sigushugi Lirim Gi Tongma Dila Pumi Digzu Tuden Le Kalun Choki Now Sungshe Di Sirona Pugin Tin Sinking number Linga Samalola Sandi Shubada Da Tari Ani Geji Gi Saguchini Gi Negi Nimu Chadi Yore Andi Tela Ani Tari Tuden Le Hunda Taganashi Pugin Tin Sembada Samegi Nyamruki Torne Ani Leshik Sambare Di Dugala Shizegi Ani Saguchini Gi Nedi Ta Nazuchi Tor Nanglola Tenganda Mandawa Kalakanzamchik Pedigi Yovada Yondegi Yuvigi Netan Chadi Du Zawe Zambulingi Di Dingche Toala Tanda Sundewa Dan Ani Mora Trebegi Nedan de Kari Chadi Gosina Saguchini Gi Nesingi Dipe Masi Nyensap Chimbo Chik Dan Ani Jibu Shuji Yimba Chik Munzi Chedewa Chadi Yore Tigi Nanglo Saguchini Gi Negi Rimbo Masona Chik Dan Niche Tindegi Yodewe Nanglo Ne Tanganzo Tandegi Toda Tangayi Tangze Yodewe Nanglo La Zamlin Chi Yon Nanglo La Ani Misaya Shi Masim Sachi Ani Saguchini Gi Negi Kembegi Kenden Ruyo Wagi Nitsu Chik Dan Taganashi Ani Saguchini Gi Ne Yodenke Mini Nanglo Ne Chik Se Macho Padan Chik Ngunzi Machungwa Tindegi Tangto Gutane Zamlin Chi Yon Nanglo Mi Saya Nija Chungni Sachi Saguchini Gi Ne Yodewa Tinzo Ani Ngwe Manzimbel Hadewa Saguchini Gi Negi Kembegi Ani Tenere Taganashi Ning Nasare Taganashi Ani Ta Kote Le Jukchene Ani Nasare Taganashi Migi Mathuya Taganashi Ani Kema Tola Doya An Teda Nyamdo Ani Sukbugi Ani Ma Kangbada Tindirik Tindi Ani Chashe Tindi Chiaguya Tindegi Kangedin Yungdegore Shizegi Saguchini Gi Nenang Tangi Gi Type Ladugala Mo Niba Dinanglo Niba nothing Rigdi Jacha Jachu La Sachik Jo Tubia Chigna Di Ani Ngongo Chetuya Nadanchik Munzimba Chadi Gore Chesa Dindi Indugala Ti Mida Ju Miju Sosumgi Ani Chongu Di Ani Nala Mapoya Chedu Karichi Gorsana Ngongo Cheguya Di Nengachi Mushu Chadi Shasun Tishundu Ladun Ngaraz Pivichizo Nanglo Lata Tar Nene Tardevegeta Nganzo Gomba La Kora Javia and Taganashi Chutin La Kora Javia Taganashi Shabgor La Peya Taganashi Chatsaya Tirig Tanda Imbaina Chojo Gutoni Giva Dubia than Susu Subu Gutoni and Tudin Yungu Yovadi Gunziba Chadi Yuri Chesa Digitola Begued Nengachimburesha Timase Susu Subuna Saguchini Ne Yume Tinzo Tachi Cheguya Die Tugu Goko Chimbuchina Ledewa Laudun to Lona Sumju Ya Getsa in the Saguchini Ne Yumedi Taguache Hadun the Tuden Ligunga Torn and Debig Lona Min Gutong Abja Shipu Shesum Sachigla Ani Korju Menju Durim Getone, Dusinitado Chungsha, Tidanyamdo, Tuden Getanda, Tuden Ligungi, Ani Tunju Jadeva, Sanekala, Ani Zetare, Sanekala, Ani Chiju Zeri Nazo Kudishu Shayoba, Tagana Shen. Ani Lonye da Karsago Danye da Tindegi Tone, Ani Taptun Chech and Lujon Chia, Zumba Laya, Taganashi Yoga, that in Zogazogi Kudishu, Zona, Yamshu Chia, and Yangachimu Chadi Yoba Chigresha, Taganashi Seg Tone, Tunya, the Epemas and Yangachimu Shazi, Yung Tanya, and Laudun do any Jeda, Chini, the Meda, that in the Rigdenzo, Kang Yunu Chia, Tig Sabla, Ani da. Ngotse rigre tagana shinto rigre tagana shin ani durik nanglo na ta dal da de jaga nanglo ta durik sema rig pe masik thungun chembo dire tenzo chotoba na subula phelap chembo yobachik ngora thedewegi ra thedewegi na ta redesha teda nyamdo 다리 텐주기 네버디 당이 공도 쉬워나 시 아니 고도배야게 제도 다리 아니 트레이닝 레공게다 즉 트레이닝 롭스 쳔바레 다가나시 나란초기 Tibettv 다니 쳔바 응원에 냠룹게 토안에 다리데 아니 세 아니 즉
주다 뎀바 아니 티에 카르종다 타가나 셴고체다 두릭 솔러 템베게 아니 세 소나티게 토라 아니 다린 덴두르체샤 덴두르체베게 토네 찹다 카운투투지마 베스웨기 베존 용디도 틴데게 토네 망소나 고도 용데야디 내가 침부지집에 토네 다린 레시 잠샤디 아니 망소기 고도지 용베기 가서 이체다 면두 슈디기 아니 시제기 다 단데기 투제라 다 잠링치 용낭로라 다 니동 주구기 아니 카르슈거다 직 치니 세구치니기 네기 니모게다 주시 마치 베다세나레 마치 베쿠 슈디아디 카로르세나 직디 discover diabetes saguchini ne yomedi tsecho tubache soso rani and soso nangmila niba de la prevent type 2 ani diabetes ani saguchini ne rig niba de type 2 imba ti ngongo chia yobadi ngongo luche da tangi kongdo shuwa na she tinzo nangro ches tega na she manage diabetes cases subul saguchini gi ne yowa na ti di ani ne di gi soso subul ani subul wangbo shen zola ani nejo mandro di gala ani kagdum chia da di ani nyamba chene nyartuya da nemtuya da thila zinjon karsa ta chi soso la ne di yoba na ne di la khande chene soso ge ta chi soso suku shen la ne mandro ya chi da di ne di pe ma ju ya chi ka thuya ge di ge thola ani lega che go res tinde ge jushi sum ge thola ta beda chi yung de yore chezo tinde chi ge thone ta ngara zo chi zo de ani thöden sangbo chi da chi zo ge na thöden yakbu jun tu jun nga zo shu de na shire chi zo ge thöden yakbu na pe 미래 모레 최대 야보요나 아니 진호 공사 장고 친구 쪽에 가군 람도 wala 샤주 지엘라 둡토야게 수부기 누바디에 데투그레 대가나시 벽에 짜든 말한 속에 다 전주라 예데베기 미리 용게다 레 다가나시 벽 나올로 예데베 벽이 용래 저게 소수기 짜든 두비야다 소수기 짜든 두비야게 체도 메나 미로마디 메다 미로마디 최대 차디고 쳐서 디기 nenga지 요베 토네 다른 게 니모디다 답투이치니 벽이 쉬어야 터치하나 투체나 라레 땅원에 니시디 년sab싱부시 샤기 유두 nganzo namya nangme tangya yomare tangzo lerim ngushi thola pheyadi thalengi dendu chedo demdu chedo minasumbuni pyumitikzu choden lekhungki chongche panden thundrupla da dana shin gyaga gi chongke chegaji gi nala kamanga jingi sangana la majengi chale na nyongke kushap shakir khan la ye dana shin Delhi Gauri Medical and Dental Center shwane seju cheleba cham niti gupta la cheyi Tanashi ta dendu nalo la shukengi mina dun yoba khun namba ngote shugi ta dendu wa thangbu ti ngote shela pembala resha meklot ganj ne pembala pherona dendu wa nibati tinji chebela meklot ne resha pherona tine ngol hamula resha kangi khune dijela thundup tashila khona kangi khune resha pherona Tine tindu wangabadi kamachin la meklot neredu. Tine tindu wa thukbadi tinji chugi la tisiwi neresha. Ta changmalo shela singdu yugire ta tine ngazu lirim ngushi thola pheya than ta number 6 shimna shinkhon nambe susu shela di ni soje nam phe yore dimdu chede mina khon nambe ne shela khala ririshin ani thukshib na ne ani angi gyaja chikne chuphala na ya re ani kyana ba thadi imbela lase ta tindu wa thangbo meklot ganj ni be pembala gi shala dingi pembala kiran thadi imbela ta kiran gi shala di chik motor na je ani timtu chede minala ya phirona today I have made a ratatouille based Italian and French dish in my own version, which consists main theme is on diabetic patients, which I have used here all the vegetables which are good for the diabetic patients, because today may be the whole diabetic day. Depending on that, I have put the theme. I have used all the peppers, zucchini, eggplant, and this tofu. Instead of paneer, I have used tofu because paneer contains lots and lots of fat, which are unhealthy, which are unsaturated fat, which are not good for the health. So I hope you will enjoy. And this is the dish in my own version. Basically, its origin is from French. Ratatouille, French and Italian dish. Thank you. Lase tuchena pembala tshila dia temdu chede minala ya phirona This is one in my own version. ये कौन सा पास्ता यूज़ किया आपने इसमें? This
Fettuccine. Fettuccine. Yeah, homemade fettuccine. Just a minute, I see. Yeah. Presentation is good. Sorry. Your presentation was very good. Thank you. And but ये थोड़ा जो होता है ना पास्ता, Yes. ये अटलांटे होता है. इसको 75% हम Yeah. लोग करते हैं. But ये आपने full done करा. yeah, full on cake. Because depending on the weather and the judges and the community, I have to do it full on. Otherwise, if I have done all done, they will say, "Oh, it's raw." But in our chef world, there is no raw. I have I know, I understand. Yeah. The current plate soon here. Tuchena. Naseta timdu chede minanambe ani ashila dila tushim na rona. Can you go ahead with tasting the food now? No, the pembla gishela la tushim na wechela dine chinde mina thangudela ane ko chungji pandela ne dila chela de kandish to sungrona. 지단배 신부서샤. 대인의 계란 단들이 놈 올리브 오일 루빈스 라브라. 놈 디티스 망다는 소로스도. 지난 신부서샤. Niti. The dish is good, the taste is good, and I like the presentation. Thank you. Shakir, how did you find the dish? Everything is good, but एक चीज़ है नमक थोड़ा सा हल्का सा स्वीट कम है और थोड़ा सा नमक कम लग रहा है. Thank you. आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है. मुझे एक चीज़ काफ़ी आपकी अच्छी लगी क्योंकि आपने जो बेसिल लगाई आज की डेट में मकरोडगंज में हमारी बेसिल बहुत रेयर मिलती है. Yes. मिलती नहीं है बहुत मुश्किल से. जो आपने प्रेजेंटेशन जो बेसिल जो जैसे ऑथेंटिक होता है फूड आपने वैसे सर्व किया. Thank you. और चीज़ आपने ग्रेटेड कब करी? इसके पहले करी बाद में करी? Today. जब आने वाला था. चीज़ आपकी दिखनी चाहिए. चीज़ जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन में चीज़ ऊपर दिखनी चाहिए ग्रेटेड. वो पूरी मेल्ट हो गई नीचे अंदर चली गई. Yes, because अगर of the चीज़ practice. हाँ ऊपर दिखेगी तो दिखने में और अच्छा लगेगा. Yes. आगे वाले से Yeah. Thank you. Tuchena pembla. Ta dine dendu wani ba tinji tebe la peire. Tinji tebe la ya perona. Tinji tebe la kirangi suena we ani shela di ngodesh na rona. I've made putang. Putang is our village side noodle. Since today is World Diabetic Day, according to that, I made a noodle with ragi, buckwheat, and atta, so that even a diabetic patient can have it. The vegetables are also all antioxidant, good for a diabetic patient. That was my aim for today's dish. Thank you. Tuchena din sebela ta shela di ya shamna rona. थैंक यू. Welcome. 부당디 답변만 그배 칼라치와 견된다 칼라 야가탕 신부다. 야우시. 타자뱅 안주디 다링기 더 조시조디 진이 나자 레야 아니 견된기 세주된당데 걸 땡겨봐. 안 대자마 임베 딱 안주 지게 낭바임베 찬에 소마제야다. 로 마르셀로 방야다. 티 개침부임베 제잔다 디부당디 더 빼마고베게 세닝바 주치 그러봐
Singing by Mazamazi Shimbushu Tari Timegi channel, anything Gujagi channel, Namjun Yudang Adagasora Pudang, Tariya, this Bagwit Kisura, Buckwheat ragi. Ragi, Chizandi young Twad, the Mandaj lived the Shah, Yang Chondo. से शकीर व्हाट डू यू थिंक आपको कैसा लगा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। Thank you, sir. ये आपकी फ्यूजन डिश है या अपनी डिश है, कैसे मतलब ये खुद की है, खुद सेल्फ किया है, मतलब कोई मतलब किसी कंट्री से तो लॉकेट नहीं है डिशेज है It's तिब्बतन। our traditional, मतलब हमारा विलेज का खाना है. It's like अच्छा। very old. अच्छा, और ट्रेडिशनल का हिसाब Yep. से। अच्छा, खाना बहुत अच्छा था, टेस्ट आपका वेरी गुड। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you very much, sir. नीति आपने पहली बार टेस्ट किया होगा शायद पुतांग को आपको कैसा लगा हाउ न्यूट्रिशियस इट इज It is very nutritious. I can see you using buckwheat, ragi, and atta, Yes. right? So it is multi-grain Yes. and definitely good for diabetes, Yes. right? And all the vegetables you have used are again very full of nutrition, have antioxidants, vitamins, minerals, right? So I like the dish. It is good. Thank you. थैंक यू And the Kudil Shazi Karilu. Shakti ne vegetarian mera ine di cook chidu ne gi canola oil vegetarian ba. Canola oil is again good for diabetes. तुझेना कोना तीन से बेला अंगिना रोना वैसे तुझेना तीन से बेला ता थेने nganzo tendu wasumba ngawal hamula khangi khwinire moran tende shugi ngawal hamula pherona thangbudila ngawal hamula khirangi a shaladi mingla harsugor ngotrish na rona ati mic namrona Oh, here saladi mingla green gravy with broccoli and plain paratha. lase And hello, my name is Nawal Hamo. I'm from Palikupi. I live in Gambru. So today I make green gravy with broccoli, and also I made plain paratha. So ginger garlic with palak and onion and butter and a little bit of oil. lase shala shamrona just You can use a whole wheat? Yes. आटे का बनाया आपने? Cumin also है? Yes. Cumin. Cumin, जीरा भी use किया ना आपने? cumin, जीरा भी। Thank you. शकीर आपको कैसा लगा अच्छा है फर्स्ट वन, जैसे इन्होंने कॉम्बिनेशन में कराया ग्रीन टू ग्रीन का, जैसे जैसे नाम है वेजिटेबल करी, तो आप और वेजिटेबल भी डाल सकते थे, ये वेजिटेबल है और भी आप ऐड कर लेते साथ में थोड़ा थोड़ा, देखने में अच्छा लगता। बाकी ठीक है, टेस्ट अच्छा है आपका, गुड, थैंक यू। को Shimbu Chungsha, Tanzu Pube, Gunde Shaman Peja Kalasua, Mev Suduchi. But under Shaman Tanga Chili, Shimbajang Suyum Dugana, Pevichido Manula, Shamena, Kalayabu Sotuya, Tadema Pemba, Rua, Havadu, and Nizarumu de El Tumi, the Verba. Tis a duta, Shadi Shush Mayo, Duta Shamea within the Suesha, Savet and the Canon de Margi, Pejicho, Mardi Karamar. Marti nang Mario di shuli nang last the geese it all. And the naked this over vegetable fresh cream. Fresh cream. Amul is fresh cream chicken. No, that's नीति How much quantity of fresh cream and butter have you used in your recipe? A bit of fresh cream and a bit of butter. Yeah. Okay. And fresh cream you have not prepared at home, you bought it from outside. Yeah. Okay. So
according to nutritional value, if I consider, it is not that healthy. Yeah, because butter has a lot of saturated fat. Which But is I not, put on peanut butter, not other than butter, have you used any other oil? or put on this. Right. And yes, definitely more of vegetables were required. It is less of vegetables. Thank you. It's good. Thank you. Tushena ngola. Ta tindu wa shiba kangi kuine tundup tashla yi. Tundup tashla pero na. Tasle. Tundup tashla kirangi shila di min kharsi na ngodesh na rona. number so shobatile nye tanda khala sugyo de jita kaso lo ngada namsha gyundu sowe nalo la suye de chi the inji to ne shim shuwe na simple dish se chi dinalo kharayo se na pali che dine ngadu che jangui ri da dinde che dinalo la mene ri da dinde ke me chi. So my dish is quite simple that we usually have it in our home. It's mixed veg, simple mixed veg with roti, and that also with atta roti. So that we usually have it in our boarding school. So it's just like a reflection of my school times. So I just prepared this morning. That's it. Shila di sham rona kona mana. Actually, in this simple dish, I have mushroom. I have mushroom that too is from Thai mushroom, dry mushroom, and then I have broccoli, red carrot, and a little bit of green beans. And I put around a little amount of refined oil, and I just boil the broccoli and then just fry it all together. So for me, it's just simple dish, and that dish you can have it during breakfast or lunch or dinner. Anytime you can have it, and it's easy to prepare. And this roti, actually I prepared this morning, and while making it hot, it quite. 다 계란기 지난 칼라페 심부 중심 된지 쉬우는 시. 다 베베 지정 나로라 샤메나이 칼라 세계 야구 쉬울 수에 요다 라트 용도. 다음에 계란 단듯이 발레티 스캄다샤. No, 지도 아니 단듯이 나로로 놈 가릴로. 놈 어디 남색 균도 칼라나 단단한 거 Sanum. fine oil says to and the sunflower oil seni 남규 그런 쪽이 단도 놈 상마 수요 사교도 뭐 그것도 총관으로 동아의 교지. 원디랑 배주다. 이 뉴뉴 치다. 아, 네. So 놈 배주마다 뭐라 이게 상마 쉬나 쨘 봐. 디 매치 주나 쨘. 근데 내신에 디 수면이 차디스는 디 수셔. The dish is good. It has lots of vegetable, right? How did you prepare it? As in- Actually, first of all, I just boil all the vegetables all together, and after that, I just fried it with little bit of oil, and then I put some little amount of salt, and that's it. It's Okay. quite simple. Okay. Have you used any ginger, garlic? Yeah. Any I forgot, pepper? yes, I put a little bit of ginger. Okay. That we used to have Right. get Right. in shop. Okay. Okay. Right. So the taste is good, but yes, the chapati has become very dry now. Yeah, I made this morning, and while making it heat in that microwave, Right. become bit of dry. Yes, but definitely it is a good dish. The taste is good, right? The nutritional value is good. Yeah, thank you. Yeah. Thank you. ये आपने वेजिटेबल क्या बॉईल करी क्या किया आपने पहले फर्स्ट में इसको ये सीधा डाला आपने पैन पे हाँ जी, मैंने पहले ये ब्रोकली बॉईल किया कैसे बॉईल किया आपने ब्रोकली और लो मीडियम हीट में और पानी थोड़ा डाल के थोड़ा बॉईल किया, फिर बाद में ये कभी भी आप सब्जी बॉईल करते हो तो उसमें हल्का नमक और हल्का शुगर डाला करो. क्रोफियल पिगमेंट होता है ना जिससे सब्जी हमेशा हरी निकलती है. और साइड में आइस वाटर बनाओ
क्योंकि सब्ज़ी जब गर्म निकालते हो तो कलर उसका ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी सब्ज़ी है, कलर इनका पूरा फेड हो रखा है, ख़त्म हो गया कलर। ये देखो, जैसे ग्रीन वेजिटेबल होती है तो मतलब ये और खिल के कलर से काफ़ी अच्छा आता है। जैसे आप पानी के अंदर कभी ऐड करो हमेशा तो शुगर और सॉल्ट हल्का सा, क्योंकि सीजनिंग जो है अंदर तक पूरी उसके अंदर घुस जाएगी। और उसके बाद ठंडे पानी में डालो, मतलब जैसी मतलब ब्लांच करते हो उसको वैसे मतलब उसको करो, उसके बाद से कलर अच्छा आएगा। अच्छा। फर्स्ट वन जैसे क्रिएटिविटी है, आपने कहा इसमें सिंपल खाना है। हाँ जी। क्रिएटिविटी तो कुछ लग नहीं रही मुझे इसमें, झूठ क्या बोलना, रियल कह रहा हूँ। हाँ जी। फर्स्ट वन एरोमा इज़ ओके, टेक्सचर ओके, बट ये थोड़ी हार्ड है वैसे। हाँ जी। थोड़ा अगर आप सर्व करते हैं इसको, जैसे हार्ड हुई, थोड़ा हल्का बटर, जैसे बटर तो खैर आपका न्यूट्रिएंट्स बैलेंस की वजह से है, थोड़ा मतलब इसको हल्का एक बार जब सर्व करते हैं माइक्रो कर देते हैं कुछ, जैसे मतलब टोस्ट करके दोबारा रीहीट कर देते हैं इसको, तो ये हार्ड नहीं होती। थैंक यू। थैंक यू। तुझे नाम तुला ता थिने टेंदु वांगा बा कुंगा चुनी ला मेक्लोड कंचने रे कुरान पिग रे कुंगा चुनी ला फेरोना तसले कुंगा ला किरांगी सोबे शला दि चिंगो दो नारोना तेशा 드링기 점링기 아니 계지기 아니 진이니 모드라 그거를 마르세지니 때 다시 니다디 드링이 모델 따다 딩 돼서 모드라 마르세디 이네다 카운트도 기다 그거 있지 왜 제시가 그런 것이 필요 된 거야 보시면 다시 आपके पास जो प्रिपेयर किया है वो शायद कंपेटेबल नहीं होगा आज के दिन के पर एक दूसरी तरफ से मैंने सोचा कि आज के दिन सिर्फ डायबिटीज़ नहीं बल्कि आज के दिन चिल्ड्रंस डे भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बचपन से मैंने हर जगह में मार्केट में मैंने मिठाई वगैरह मैं खाता हूँ, बहुत शौक है मिठाई खाने, पर मैंने कभी भी ये बनने की कोशिश नहीं किया, तो आज मैं अपनी तरफ से नो 공 간제도 시 그만 세베 ngar세티 다자베 먼저 베베게 너세 소야 데페 뉴뉴노 와 소야 페 심부 소샤 아니 다른게 니모다 참바잖아 야 지게 나머리 이슈 심부 사야 메오든 간제 오야 내저로 와 데인디 자베 샬라기 다지게 도레 도레 데즈페 도아 심부 소샤 तपेजा नमजों अंदर सोंगा ने ने सावले शिमशिम डोज सोशा तुझे ना को नीति आपको कैसा लगा? टेस्ट वाइज अच्छा है बट न्यूट्रिशनल वाइज अच्छा नहीं है बिकॉज इट हैज शुगर, चीनी है इसमें, चीनी बहुत डाला है, पर आज हम डायबिटीज़ डे बना रहे हैं, इंटरनेशनल डायबिटीज़ डे है आज, चीनी है, दूध कौन सा यूज़ किया है आपने? तो फुल क्रीम, डबल टोन मिल्क यूज़ किया, ठीक है, बट हाँ आपने आलमंड, कैशूज, रेजिन ये सब यूज़ किया है, ड्राई फ्रूट यूज़ किया है, उसका अच्छा यूज़ किया है आपने, बट वही है कि शुगर बहुत ज़्यादा है और इवेंट था डायबिटीज़ डे सेलिब्रेशन का, बाकी टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। थैंक यू नीति। शकी क्या नाम है आपका? जी टेस्ट काफ़ी अच्छा था आपका, उसका ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे आपका अपीयरेंस काफ़ी अच्छा लगा, जैसे आपने सर्व किया हाइजीन के हिसाब से, जैसे आपने पूरा सर्व किया बहुत अच्छा लगा मुझे। टेस्ट सही आपका, लेकिन आपने चीनी मेरे ख्याल से थोड़ी कम डाली है इसके अंदर, मुझे अच्छा लगा, इतनी चीनी नहीं थी इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका न्यूट्रिएंट्स बैलेंस के हिसाब से देखा जाए तो चीनी आपने कम ही डाली, मुझे ठीक लगा, इतना मतलब ज़्यादा नहीं था चीनी, मतलब ठीक था। बाकी टेक्सचर भी सही था आपका,
आपने खोया यूज़ किया इसके अंदर? कोई यूज़ नहीं किया। गुड। जैसे आपने खोया अगर यूज़ करते हो तो मतलब इसका काफ़ी इसका जैसे हाँ उसका फिर उस हिसाब से फिर और ख़राब हो जाता। थैंक यू। tuchena ta tene nganzo tendu wa thama tendu wa thukpa di tinji chugi la yin ta deng phekim ne tinji chugi la perona tisle tinji chugi la krangi shela kharse nang be ngo drish na rona Thiringe shela matar paneer tang naan roti sui ani ti khala ti ani soya le lo ta ani thoa this chu chumbo to chi ye lase tuchena 그렇게 실라스부터 잡에다 야용 먹로리에 먼저 최대야 싫어. 세상 이내 다른 게 가르쳐서는 칼라 좋아야고도 다 되네 라버도 다 먼저 다 샤뇽도 당고래 나서 막 쇼실레기 열었어도 데리디 다 단다 지나 데리 단다 치즈 가루로 예스르와 아니 샤즈 가루도 디징게 디뇽 땅부터지나 배제 균댕게 간저 세주가 나올라 뱀이 규매게 메즈게 갈로 세주 야지 용서를 섬서로 시켰어. नान के लिए आपने कौन सा आटा यूज़ किया है? मैदा और आटा थोड़ा थोड़ा करके मिक्स किया। कितना कितना मिक्स? 1 bowl। ओके अच्छा था खाना टेस्टी था इट वाज गुड राइट एंड यू हैव यूज्ड जिंजर गार्लिक पेस्ट अनियन टोमेटोज टर्मरिक पाउडर गरम मसाला अगेन फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट सो इट वाज गुड राइट आई वुड एक्सपेक्ट कि कुछ स्टफ़्ड नान रहता जिसके अंदर वेजिटेबल्स थोड़ा ज़्यादा स्टफ़ रहता राइट क्योंकि मैदा भी यूज़ किया है डायबिटीज़ में मैदा नहीं देते हैं ज़्यादा राइट सो वेजिटेबल्स ऐड करते तो ज़्यादा न्यूट्रिशनल क्वांटिटी बढ़ता इसका क्वालिटी बढ़ता ठीक है ओवरऑल वेरी नाइस डिश द टेस्ट वाज गुड थैंक यू। Shaki मैम टेस्ट अच्छा है आपका खाने का। अगर आप इसकी जगह टोफू यूज़ करते तो बहुत अच्छा होता। एम आई राइट? जैसे पनीर की जगह टोफू यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा होता। बाकी इसमें आपने कैसे बनाया ये नान है या पराठा पहले मुझे बताइए। ये मैंने ट्राई किया है नान बनाने के लिए। नान एक्चुअली तंदूर में ही बनता है तवे में ज़्यादातर पराठे ही बनते हैं घर में नॉर्मल जो होते हैं। ठीक है वैसे टेस्ट अच्छा था आपका। थैंक यू। जैसे अगर और फर्स्ट वन जैसे आप ऊपर जैसे बटर पनीर का जैसे मेन चीज़ होता है क्रीम होती है गार्निश में ऊपर टॉपिंग क्रीम हो गया कोरिएंडर हो गया जिंजर हो गया अगर आप थोड़ा वो करते हैं तो और दिख के आता मतलब गार्निश आपका काफ़ी अच्छा आता दिखने में और बाकी टेस्ट काफ़ी अच्छा था आपका। थैंक यू। tuchena thank you tuche Demdu chedem minanambe shela khala tukshib gi ani gyaja chodom nawe tuyin di ring de langanzu dendu watsu chonang handa shume ge chigi Bembala ta thanda demdu chedem minanambe gyaja dom nang gyore ta kirana chonang handa shdo 지당 디 달로 디 베베치도 당라 탱당구 충도 베고 충소 다 톱쇼 라이디 상마 용어라 지당야 개체게 활동을 죽쇼체디 개체부터 베베치도 당라 상마야 인데 디다케요 마라 죽쇼마치 아니 제라 고디칭에나 셈숙 차도라 죽쇼체디 개체물에 아니 디가라 드링 믹세디 까세디 숙부다 토텔레데 펜부카드 어디까지 디 아니 키우쇼 충소 helare tuchena tuche
Atsidin la kiran sonna hadish to da danda. Nervousness, the excitement, nisha tura. In a competition ended or not, this goes on. It's the first time it's being held. That's how I'm feeling. Thank you. Tuchena. Kiran sonna hadish to da danda. ngade dinner dininde diabetes ko la mangu do shinsra khadingali khala yaga ni ani khadin di saw me dinde ani de themba thangod ri ra but you nervous to idara ani so yaga lut Tuche. And the tindula kiran semnal so hadish 지단 소소 칼라소에 데 디스커버리 디 근데 토끼 딩체스라 디 가서 어찌 마음바 심슈 파르마게 해줘라 칼라 모두 야고 쏘고도 세지 근데 이게 그거를 디 심부가 오셨어 tuchena. 레스크지 다리 컨디션 스코라 sem. 동만들라네 주된 레공이 있다 고리시베니 드링이 로주트베 진도는 고리시오다 닝탁은 투진하셔야 아니 니오들한테 말았디 드링 주시 그랜드는 테마나무 주시시다 소리다 록롱 무드라 빠트는 왜도스 남인 쌤나 오비 사고들어 남인 지난 지수는 싫어가 등면이 됐지 소리다 고를 때리라 아니 따트린 주시 세르디 저들이라는 말하기다 빙자치 몸을하시 대정하는 저기 여기서 한번 더 주시죠 tuchena. Jigla kiran kan sonna hadish to. 가우충소 아니 카르제리글라 캡조나엔 저도 양조 무투니 텐데 텐도 용나 야고도 아니 나디 테링 고갑라와데라 투세난쉐 No. Tuche. Ta thale dharamsale phemi ku roju dembe karse tendu theng thangbu di thola ani nyamshu na ni tendu wa thu nambe khona be so na be shela di ta anzu temdu chede min nambe ani chik thowa da roju khande yeme thola ni thukshib na yore di da debe thola ta khona be shela inare ani chabe chik roju dembe shela tinde sudan da tinde thola ni temdu chede min nambe rishi ni gongba gongsu ju suro na shu yi thamde la ko thungje pande la 러세 다차베 다른 간주다 베미 지존나라 데빌로 투치날 전전날이야 탱당보 가르세 아니 소야기 텐더치야 대양다 토마 초된 레공 공신을 가리verse나 초된 레공 그 공식이 나로라다 베미 지존나로라 내리 가리 망치야도 스치타 용데 diabetes 다 hepatitis B 랑인데서 베베 지존날 망고 슈치 용데 거다 되게 되 유견 가와 토 용거스데 아니 세사다 아니 샤망고사야 샤즈망고사야 아니 나모 망고사야 데 사당 만디 비겐게 아니 가주 지조나로라 나자 망고 용고 유도 안 텔미 유선제 다리 diabetes 데 니모송지 제야라 아니 가세 텐도 제버 다 단지 나버서 레레진 레 용도 안 찍레 찍 야서 술레 야자 야가 때문에 시르시라 네 고스트마소 다 되게 데 차상도지 미망나를 캡투버더지나 근데 페미조 샤라 가부체야 차블라 모체리다 아니 카르셀이야 텐데 로서레 선서도징에 페제 이제닝에 로주스 나버스 상매 호다버다 제진의 수혜진의 남진 페 다른 아주 타티고 탱당고레 타티고시다 중 메시기레 제산 되게디 툴샤제 다 마음바 양갸되는 지체도 아니 가르 제고도 나버절이야 땡법 나버절이야 다 냠용 사전 야도도야 녀로슈비 Great attempt at preparing the food and presenting. The presentation was good. I hope such events are happen more frequently, right? So a great attempt at making people aware about diabetes, making use of multi-grain instead of sticking to one grain, using less quantity of butter or ghee which has saturated fat which is not good for the body, incorporating more and more of vegetables, right? Incorporating ginger, garlic. So the event was great, the contestants are great, right? Keep preparing such dishes and keep motivating people around you. Thank you. Thank you, Shakir. आप सबने खाना किस बनाया ऑलिव ऑयल में रिफाइंड ऑयल में सबने ऑलिव ऑयल में बनाया नहीं जैसे कि आज आपका डायबिटीज़ डे है तो सबने उसी अकॉर्डिंग खाना बनाया है जैसे किसी ने ऊपर नीचे थोड़ा होता है वही भी इट्स ओके लेकिन सबने अपना बेस्ट दिया है चाहे डायबिटीज़ के हिसाब से जैसे मीठा जैसे हेल्थी मतलब हिसाब से हमने मेन हमारी आज का वो था
जैसे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे तो हमको उसके अकॉर्डिंग ही खाना बनाना था. सबने आज अच्छा किया, ऐसी बात नहीं, किसी ने सबने अपना दिया. थैंक यू. Thank you. Tuche na. Tuche. Tang zo gyacha chodom de nang simbayin. Tame dumde de sera mashu kong la ni pimi tikzu gi penden töden galun chogyong wangju cho ne nganzo taringi dendu di demdu chedo minusum la tuje leksu jeda pyrona shugi. tushegu dida chapjik ta thande dendu wa yong la kung kalen tanda dendu na nyam shu na wa tushe ani al jedash phiru na shu ko tushena kungalin cholata thale dharamsala phemi nangkhu roju dembe karse dendu ge ni ta tumde sersu ge ani dendu wasumla ani thuje lekse da ani lekse chaga phurona shugi ku deferna ani angrim sumba dela kunga chin la resha kunga chin la phurona angrim niba swingin di pembala resha tushena angrim thangbo swingi tenji chebela tushena tanda kungalin chola ni angrim thangbo sembe ni tendu wagi sebe shladi ya toshnya SPA that's it shladi gi mingi se Putang. Oh, yeah. Yeah. Very sure. Oh, lost person. ta tharin lerim gi ani chukdom de thola kongkalin chola anchi khashish sununa shugi Lose. Ta thari sawe zami chini sagu chini gi ne gi nimoe sungzi chati gore di ga la mixe gi ta ani thode legung gi ani kharse gore go neri da dinzo go thola ani kodo peya gi chemba re ta na shin thode legung gi leje ge shinge number re andi da nyamdo tharinde ngo ani chide gi dani chemba da ladu de studio gi leje chame gi haruk baruk cheche ne ta ngo pejen ngara chizo na lo la ladu de thode legung ne dus cheche ge kichene kudi shuwe gi ta kodo peya gi legu di ten thamburu chabi sare chiz di indu gala di legu thola ta tharinga re kwa chewana TCV ni re ta na she Meglod Ganj ni re ta na she kanki khu ni re de cheche ne ani di na lo la ani di gi karso go rochu da dembe karsi gi de du di na nyam shu chinge mina thuk cha chi pesha nam sama lo la nga ju shu da kudi shunge la sama lo la nga ju shu yu kain sena ta tharingi thuse na lo la tengi thuse na lo la nering dami mangbo chi phe de ge thola saduen du su gi se la ten da chi da choba gi chawa gi ani choba di ni gi se da choba ni gi thone ani ne yang mangbo chi yung de war di na sa gu chi ni gi ne di yung de go re cheza dinzo gokthap chi ya da di na lo ne keche shu chi gi su gi sama sa ya de khandi chi sa gu yu me di la ani kechimbu chik da thona chimbu chinang be thon tharin koto pe ya dila une jesu iran shiya da ngaju shugu an hladön do de tharin gi le shi la shimju chiya da dig na lo thudeng tungji de shuksha de la jabju na chin chale na de thudeng sung dung da
thana shi leje number 2 thana shi di leshi ngos ma khang mangso nanglo la koto yunya ge che do ngos je ya ge thona ta di julam dil thadi nang de leje number 2 chin pesha changma lo la thwen le gu re ani phimi digzu gu ne kasha gu ne re ngao ju shu gu to chena shu gu and आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अब इसके माध्यम से हम समझते हैं कि समाज में समुदाय के अंदर कम से कम खाने के प्रति जो है लोगों को अवगत हो कि हमको क्या खाना चाहिए हमको क्या नहीं खाना चाहिए ठीक है तो इसलिए आपको भी आभार व्यक्त करता हूँ तो Thare roju dembe karse dendu gi shela zipu te Sudan la thona nangkin gyache sigmo wa yonggi che du shela te Sudan yintung shi pimi tikzu chuden le khon ne kangyo sodun ki sigbu shugure du Teringi lerim di na sigba na shin chowa ya la roju dembe shela Sudan mindawa mangbu yobare Tugu ne Jundengi shela cheba yina soku chini la sobe neri mangbushi ngongo tubgiye. Tenda songzang nganzo rewala nganzo changme sosyo shela chodan la tona nangwe to ne rang sosu zang mayin ba rangi gi nangmi dang jisu ji choden detang shi jun tubgire. Changwalo tushi che.